reverso tunin Sushant Singh Rajput thina chungchanga a case top thelwa tuni a sui tuni chana sui jinglai chu tuni hin het khamun ei pau nge ya hin seiding hi paudang hi ting ide bangun he theji powin atam zo hin si chun tuni ei pau nge ya kain seiding hin a video masalam chun ye chan ham na seidan aina Sushant Singh Rajput thina chungchang hi hung sei lo loiding hung upload lo loiding hi ha in aje chu every hours a hi news tha hung je in news tha hi je chun cho zo si fake ham alo li adi ham ti hi lungyal ngai tu na tam ta omin je chun khung mo upload thei ji pon aina tu nya hi khatwia dinga I chan ham chui sei diu hin tin hi je chun ngai hon nong lunglu tai na ngai tin Sushant Singh hi murder ham alo la suicide ham ama ke khaili ham alami tha ham ti tuna hi isei nawa kuna hi head do the hi only phat chom na diu hin tin ole thu tam sa sei mason tin an lut pai taw tin Sushant Singh Rajput thi na hin India gampum pi a hot link so ke in Bollywood industry lam hen lang police lam hen lang politics lam chanong alut phatan hi chun tu ne hin Sushant Singh Rajput thina chungchanga I chana hoilai lai pan la am chu sei diu hin namas penin che Sushant Singh Rajput thina chungchang hi samasalam chuna Mumbai police in ana investigation na bolin postmortem report hong report ana bolun ama hi postmortem report amozo in suicide hi ti in a case hi ana top ding na ngai to win ahin la Sushant Singh pa KK Singh hin acha pa Sushant Singh Rajput hi ama le ma ki that dinga ta san na nei lo ja mi tha hingai dinga ta san na anei jin edition Bihar police hokoma FIR na thelut kinin ichi FIR theluna konjum Bihar police nong pan ahin la in Mumbai lama Maharashtra investigation chi dinga ago ki gon lai taun Maharashtra police in ichi Mumbai ya thil so hin Mumbai police in investigation achi pi ngai ding in danong omin Procedure Code chapter 13 to 12 achana umi hijechun Mumbai police in aboi pi nanti chi agam state chumin aboi pi na dinglam pi poitin noplo na lenta na phongin ahin la public voice lam le media lam public mong in hiji Sushant Singh Rajput thina chungchang ai Mumbai police ata san lo jeun hiji chen police Bihar police ong to go na nei ni chen investigation bolding in Mumbai lam ana chevin ahin la kidang ta in Maharashtra police on Bihar police o hi investigation bolding a chi ho chu tu lai pandemic jing quarantine ti na koyun guest house amun khana na koyun ichi chun ato go no loting the bolwa the lovin athil bolde bolwa the lovin ti chun ni thum lamom tawin ahin la Bihar DGP in alung oilo na tam ta phongin hichi je mai mai hichi case widinga hung Patna IPS hen lang aloi izat ham to hong quarantine na ko yuhi kalung oil na sata ka phongin hichi chun na hla do diu gang chela gan theila ma na hla do diwin kain ti mu beti in thu apin hichi bangchun DGP thu pe dungjuin Mumbai police nong hichi Sushant Singh Rajput chungchang investigation boldinga Bihar police chi ho chona hla do un a hla do zo phanam Bihar police ho chun mi zat ham ju question ana bolun Sushant Singh to ki related deu ho chu mi zat ham question ho na bolun mi za ham do chin na nei abanin nong bang izat ham ana ho investigation ana chevin ahin la media hall ma mudanin Mumbai police in akhud athun nom pon I machang ma ki thopi nom pon
postmortem report hoin lang file hong I macha pi do nom na nei powin hi chi je chun supreme court in nong Mumbai police themon na sata chanin hi chi phan chun Mumbai police in hong ki thopi in ahin la dei banga ta holgil na nei lawa na bol hi je chun Bihar police in nong a whole south hello phanen in lam a state Bihar hong ki le kitan hong ki le nun hi je Bihar police in hoi phate a holgil na ga nei thelo je chun Bihar government le Sushant Singh Rajput pa KK Singh in CBI in whole hentia nop na lenge na apon bangun hedi chun CBI in pan ahin lan CBI in pan ahin la hin thil hong ki che deu dewin chubanin Sushant Singh Rajput na account na ko na he account hello khana sum tampi ki transfer in hi chi chun asum thungthang thu hi enforcement director lamin amo pu in enforcement director in Riha Chakraborty hi Sushant Singh dong manu hi koi interview din akun vel ni ko na win vel khat che in yong le enforcement director lam hin Riha hin document submitting in thu na pevin property document ho ahin la Riha in property document ho khat cha submit pon hi chi chung chang ayong hin Riha hin Sushant Singh to ki ngaya panin asum mudan asum neidan ti hoi asang hle jeng tan hi chun innong munni a join hachu East Mumbai a join hachu namun kom a join hi chi ain nei asum nei to kidung zu in cho hoi aman tamin hi chi chun enforcement director lam ED lam hin do chin na neyun hi chi in ka cho hi kasum loan kala ka cho hi tatin ain la loan ala na khacha mu do hi poi tin enforcement director lam chun thu so an so in long la phone check an bolun call record ho an bolun an vevin chibang chun hi chi Riha phone hin Bollywood director min thangta amin seilo ma number chu hi ti in number kha chu min head lo min chi chun ama do chin ani na wa chun ama hi film holding offer journalist film lam offer hat ka thum na hi ti in ana sein ahin la amin ta sei pun chi chun koi pen hi dem Bollywood director la chi chun gin mona sang na sa ta min ain ki dang ta chu call record na ho chun Riha hin Sushant Singh hi jala som li le segi ve kolin Sushant Singh hin som ngale khat ve kolin Sushant Singh manager Shruti Modi chu 808 calls ana hovin Samuel Marinda chu 289 ve an hovin hi cha kidang gati na chu adong mapa sanga Sushant Singh worker so ama relative aloi le gol ho chule ato hom pi ho aina na tong ho employee so ti taute cho chu a ho tam zon aba ne Riha hin anaw pa le apa hi ho tam pe ni ti no record hin ki mun hi je chun do na tampi media lama apodain aje chu adong ma pa sanga alo ana tong ho iti ho tam zo ham ip planning ne ya hitabanga hi adong ma ngei sanga loi le gul ho hello la in sunga na tong ho a ho tam zo ham ti nong mi tam ta in do na na seyun hi enforcement director lama khul gil na chun income tax return dung zuin Riha sum ne hi 10 to 12 crore in apungin ain la phachom khat zawin 14 crores in apung pai tai ti in head do hin chuyong le Riha to now pan tu masang jun Sushant Singh 2018 chun flight ticket book na din 80,000 sang a hlom lo Sushant Singh account na ko na
ana transfer honin chubanin hotela gi manhon hotela manhon 3 crores tabang hi ana sumang honin riha jara bazar akainan Sushant Singh account na konin 30,000 asumangin asam sim nan makeup na ho pumin 1 crore ahing tlingin iji chun tu masanga statement na suari Sushant Singh Rajput sum kamangai poi ti chu azo zo ase hi ti in tu hin ama ngai no ase in je chun mi tam te in thip mon an sata chanun hi CBI in FIR bol na hin Siddharth Pitani Surti Modi hello Riha Chakraborty now pass Suvik Chakraborty ama hong hi aming chung su kayun je chun ama hong hi Colletion tampi hong ke dong pe ding hin je chun Sushant Singh Rajput china chung chang hi hong ngai nom che ding hin Sushant Singh china chung chang e hi chi case Riha Chakraborty lawyer agoi chu iheta bangun Mumbai Minasa chule Bollywood actor Sanjay Dutt Salman Khan ti han Mumbai blast chung chang ukil an agoi lawyer ama chu amantamin chingin thiming ama chu riha hin ama ukil dinga khilenin agoi jinglai hin nikhat case din na dinga hi lak ni sanga hlom lo aloji hi ma hin ole tu hin Sushant Singh Rajput last film Dil Bechara kiti lungsung lengwai kiti ama thi masanga kona release ding an tiu hin ain la boina neu cha ji in a release man tapon ama thi nungin 26 July chun trailer and a pavin hiji trailer hi 1 hour sungin 4 crore 80 lakhs in liker amumanin film lama likers nei tampen the Avenger Infinity War Endgame kiti ho chu 8 crores lamin a kho khelen hi 24 hours in 95 crores velvet ahin ichi 95 crores hi chi film hi 95 crores ve ki ve hi tin wrong record hi nei na thil kidang ta kha chu Sushant Singh na thi vel lai chun ichi Sushant Singh thi na cases Riha Chakraborty CBI in khul hen ti in nop na pin statement ni nong na sun ai na CBI in panahin la ta phanin riha in Supreme Court lama ichi case Bihar na masa Mumbai police handang Maharashtra police on khul leti nop na Supreme Court na ana sei kinin hi tidang ta in hi ambulance holami khatun Sushant Singh Rajput chungchang hin suicide hi ti hi gin ta san na kanei pui aje chu ama hi ke ngai ta zong a dead body hi la ka panin Sushant Singh Rajput hi ale yong akai pun achil che yong achil phun nong apot pun ata sa hi yellow tabangin ka yellow color ayengin akeng lam hawang chu kijep na maha ailule hil maha neu cha chu min chi chun hi chi Sushant Singh Rajput hi suicide hi por murder hidin ka gin cha na sata anei na thuong ana phongin hi Sushant Singh Rajput hin sum thing mong hi 59 crores ne ya su do hin ichi ho hi iti ki mana iti man ham company yong thum anein charge director riha le anaw pa le ama hi su kem chi chun CBI le enforcement director lamhin ahung sui diu hin IP le investigation changing lai hi zein thuchen apot hi lain investigation changing lai hi chun gin chat lam lo ta hung hi mai thei gin chat lam mong hung hi thei hi chun viewers on hi chi channel a hi Sushant Singh Rajput chi na chungchang na dei dan hawong ai lo le kisu na sa lo lew ka sei dan hi nang ho ngai dinga ka hin sei hin hello le na dei dan comment na hin pe wen lang subscribe bol lo la hon long se ten subscribe nei na bol pe on lang hi chi ka channel hi share rong nei na bol pe on lang hi cha hi thu phata ta
ei pau nge ya kahin update jing ding hi ole Sushant Singh Rajput tung chang tu ni se naw chan chui ta hen lang avia zo se na bon chawin an dam se tawin